با عرض سلام بینندگان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه 7 روزی ورزش. در این برنامه نبض یک هفته ورزشی کشور وابسته به سوژه و گزارش‌های به دست ما آمده منظور شما می‌گردد. برگزاری مشق‌های دسته‌جمعانه پگاهی روزی به حکم عنعنه درآمده است. در این زمینه پیوسته در باغ گلگشت‌های شهر دوشنبه با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش مملکت مشق‌های پگاهی روزی و پیاده‌گردی به راه مانده می‌شود. این نوبت در مشق‌های پگاهی روزی آموزگاران و دانشجویان کالج تربیت جسمانی اشتراک نمودند. گفتم با مورد است که این چاره‌بینی سالمگردانی شماره زیادی جامعه ورزش دوستی کشور رو با هم می‌آورد و به این وسیله ساکنان طرز حیاتی سالم رو پیشه خود می‌نمایند. گزارش در این باره. مشق‌های پگاهی روزی در برابر کارمندان ساحه ورزش و ورزشگران اینچنین نفران زیادی کسب و کار گوناگون را برای نگاه داشتن سلامتی و ترغیب طرز حیاتی سالم با هم آورده است. این نوبت گروه ایجادی تصمیم گرفت که از جریان مشق‌های دسته‌جمعانه در باغ گلگشت‌های پایتخت سوژه آماده نماید. در باغ جوانان و کل جوانان زیاد از 600 نفر استادان دانشجویان کالج تربیت جسمانی جمع آمده در این چاره‌بینی سالمگردانی فعالانه اشتراک نمودند. حرکت‌های گوناگون ورزشی از جانب اشتراکچیان در سطح بلند اجرا کرده شد. امروز تمام جوانان ما بهر بلند برداشتن عمومیت ورزش، ترین کورس، سیاحت پیاده‌گردی و خوانش‌های سیاسی با سرودن سرود ملی نیز ادامه دارد و مخصوصا روزهای شنبه که با توجه دانشجویان و آموزگاران ورزش پرور مؤسسه دولتی تعلیمی کالج تربیت جسمانی تاجیکستان در این باغ فرهنگی فراغتی برای برگزاری مشق و تمرین آمادگی دیدند. با اطلاع مسئولین یکی از سمت‌های اساسی راه اندازی این گونه چاره‌بینی سالمگردانی بیدار ساختن حس وطن‌دوستی و میهن‌پرستی میان نسل جوان محسوب می‌یابد. با اطلاع کارمندان ساحه طب مشق‌های پگاهی روزی با سلامتی انسان منفعت آور میباشد. صبح را با ورزش آغاز نمودن تمام روز در نهاد انسان نیرومندی و خوشحالی را تامین می‌نماید. در این برابر خون بدن کار خود را از گردش فعالانه آغاز می‌نماید و موشک‌ها آب و تاب می‌یابند. همزمان طرز حیاتی سالم میان جامعه پرزور کرده می شود. همین گونه مشق‌ها در دیگر باغ‌های زیبای پایتخت نیز برگزار شدند که ساکنان دوشنبه شهر فعالانه اشتراک کردند. برای انجام مشق‌های پگاهی روزی طبیعت کشور ما بسا موافق است. خاصه باغ گلگشت‌های پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه فعلا به یک مکان خوبی فراغت و شغل ورزیدن به ورزش تبدیل یافته است. مکتب ورزشی رقم یکم ناحیه باباجان غفوروف این نوبت مکان سبقت ورزشی از نمود بوکس گردید. نورسان سن سالی از 10 تا 16 ساله در پیروی با بوکس حرفه‌ای در مسابقه اشتراک نمودند. طور معلوم گردید شوق نورسان بر رشته بوکس نیز زیاد است. هر یک اشتراکچی ضمن برآمد از اصولهای معمول بوکس استفاده نموده رقیب خود را مغلوب نمود. ادامه سوژه در گزارش همکاران ما. با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باباجان غفوروف مسابقه کشاد مکتب ورزشی رقم یکم ناحیه اوید به بوکس میانی نورسانی از 10 تا 16 ساله دایر گردید که در آن زیاد از 100 نفر نورسانی ورزش دوست از شهر و ناحیه های باباجان غفوروف، خوجند، استرافشان، بوستون و اسفره اشتراک نموده مهارت خود را از نمود بوکس سنجیدند. رقابت بین مشت‌زن‌های 10-11 ساله در وزن‌های از 26 تا 40 کیلو میان ورزشگران 13-14 ساله در وزن‌های از 34 تا 46 کیلو و بین مشت‌زن‌های 15-16 ساله در وزن‌های از 42 تا 70 کیلو جریان گرفت. ساکن ناحیه باباجان غفوروف شهرام حکیموف 8 سال اینجانب به این نمود ورزش مشغول است. ابراز داشت که نتیجه کوشش خود او و مربیش است که موصوف بارها در مسابقه های جمهوریوی موفق گشته است. بنا به اطلاع در این تالار چنین مشق‌های آمادگی پیوسته گذرانیده می شود. در این مسابقه در وزن 46 کیلوگرم جای اول رو گرفتم. سنه دوم دکبر سال 2020 در مسابقه در پایتخت جمهوری ما دوشنبه شد که من در آنجا در وزن
44 کیلوگرم اشتراک کرده جای اول رو گرفتم. در آینده میخواهم که در مسابقه‌های بین‌الخلقی اشتراک کرده پرچمبردار تاجیکستان باشم. من این نمود باکس رو بسیار دوست می‌دارم. از وقتی که مشق میکنم سلامتی من بسیار خوب است. من میخواهم که همیشه مسابقه‌های ناحیوی ولایتی برگزار گردد که ما جوانان بیکار نگشته در این مسابقه‌ها قوه خود را سنجیم. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар баробари дигар намудҳои варзиш бокс низ сол ба сол рушд менамояд. айни замон дар муассисаҳои варзишии рақами 1 ва 2 ноҳия маҳфилҳои бокс фаъолият доранд ки мураббиён ҷавонону наврасони сершуморо ба ин намуди варзиш ҷалб намуданд. ба гуфти масъулини кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи мазкур соли ҷорӣ дар баробари мусобиқаҳои ноҳиявию минтақавӣ ҳамчунин аз рӯи 5 намуди варзиш миёни варзишдӯстон мусобиқаҳои варзишӣ таҳти унвони деҳа ба деҳа роҳандозӣ мегардад ки ин амал баҳри тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. меҳрубон сангинов мушзани маъруфи тоҷик ки дар як набарди бокси ҳирфаӣ бар куинси лавалаи амрикоӣ ғолиб омад соҳиби унвони ғолиби WBA наба дар вазни нимиёна гардид. рақобати сангинов бо лавале ки дар шаҳри майами иёлоти флоридаи иёлоти муттаҳидаи амрико баргузор шуд 8 раунд идома кард ва дар натиҷа мушзани тоҷик бо баҳогузории доварон аз рӯи имтиёзҳо ғолиб дониста шуд. меҳрубон сангинов аз соли 2016 ба бокси ҳирфаӣ гузаштааст. дар ин муддат ӯ 10 рақобат баргузор карда дар 9 дастболдор шудааст ва як қувваозмоӣ бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфтааст. моҳи сентябри соли 2019 рақобати сангинов бо мушзани амрикоӣ фред уилсони хурдӣ бо қарори доварон мусовӣ эълон шуда буд. ёдовар мешавем меҳрубон сангинов соли 2017 дар набарди бокси ҳирфаӣ пас аз пирӯзӣ бар стефен дерстайни амрикоӣ ба унвони қаҳрамони ҷаҳон дар вазни 76.2 кило аз рӯи назари WBB даст ёфта буд. дар шаҳри ҳисор аз намуди ҷудо мусобиқаи кушод баргузор гардид. ҷудодӯстон аз ҳисоби кӯдакону наврасон ба майдон баромада миёни ҳам қуввасанҷӣ намуданд. тибқи мушоҳида ин намуди варзиш низ миёни наврасон рушд кардааст ва мураббиён пайваста талош меварзанд ки шогирдонашон ба натиҷаи дилхоҳ ноил гарданд. аз рафти баргузории мусобиқа сюжаи навбатӣ омода гардидааст. дар шаҳри ҳисор бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқа оид ба гӯштини ҷудо баргузор гардид. дар мусобиқаи кушод аз рӯи намуди гӯштини ҷудо зиёда аз 100 нафар наврасони солҳои таваллуди 2004-2012 бо ҳам қувваозмоӣ намуданд. дар мусобиқа оид ба гӯштини ҷудо ҷавонпаҳлавонон аз толорҳои варзишии ҳудуди шаҳри ҳисор бо ҳам рақобат карданд. ҳамин тавр яке бар дигаре бо бартариҳои зиёд даст боло мешуд. сеюмин бо маҳорати варзишии худ ғолибиятро ба даст меовард. онҳое ки дар толорҳои варзишии маҳалли зисти худ дар тамринҳо пайваста иштирок карданд аллакай нозукиҳои ин намуди гӯштинро аз худ карданд ва ҳангоми қувваозмоӣ усулу афзалияти баландро нишон доданд. ёдрас мешавем ки дар шаҳри ҳисор дар мусобиқаи кушод аз намуди гӯштини ҷудо наврасону ҷавонон миёни ҳам дар вазнҳои аз 20 то 73 кило рақобат карданд. мусобиқа таҳти роҳбарӣ ва назорати устодони варзиш ҷараён гирифт. қисми зиёди иштирокчиёни мусобиқа хурдсол буданд. ин ҳолатро метавон ба он марбут донист ки ифтитоҳи толору маҷмӯъаҳои варзишӣ дар чанд соли охир тавонистааст таваҷҷӯҳи волидонро ба худ ҷалб намояд. ин аст ки имрӯз падару модарон фарзандони худро дар толорҳои варзишӣ ба машқу омӯзиш фаро мегиранд. наврасон дар толору маҷмӯъаҳои варзишӣ дар риштаҳои гуногун аз мураббиёни соҳибтаҷриба омӯзиш гирифта чолоку тавоно ва бардам мешаванд. гӯштини ҷудо шомили бозиҳои олимпия аст ва варзишгарони тоҷик ҳам ба он таваҷҷӯҳи махсус доранд. дар ин замина мураббиён мегӯянд нозукиҳои ин намуди гӯштин дар ҳунарнамоии наврасон баръало мушоҳида мешавад. мусобиқа бисёр шавқовар ва хотирмон сурат гирифт. ғолибон дар вазнҳои худ бо медал ва ифтихорномаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри ҳисор сарфароз гардонида шуданд.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон намудҳои мухталифи варзиш марҳила ба марҳила рушд намуда истодааст. далели ин гуфтаҳо баргузории мусобиқаҳои варзишӣ аз намудҳои варзиш мебошад. бадминтон ки имрӯз ба худ дилбохтагони зиёд дорад, дар ин минтақаи тоҷикистон низ роҳандозӣ карда шудааст. шароити мусоиди мавҷуда низ имконият медиҳад ки наврасон васеъ аз ин имконият истифода карда натиҷаи дилхоҳро ба даст биёранд. гузориш дар ин раванд. فراهم آوردن شرایط در این سمت از طرف دولت و حکومت مملکت در همبسته با شریکان رشد دلیل آن است که در برابر جوان پسران جوان دختران نیز به ورزش میل پیدا نموده در چارمین‌های سطحی ولایتی و جمهوری شرکت فعالانه می‌نمایند. سال دوم است در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان جوانان نورسان از نمود ورزش بادمینتون تمرین می‌نمایند و فعالیت خوب نیز نشان می‌دهند. گرچند این نمود ورزش در ولایت آنقدر مشهور نباشد هم محض فراهم آوردن شرایط در سمت ورزش از زحمت و تلاش مربیان این نمود بازی و کوشش‌های بی‌واسطه خود ورزشگران امکان می‌دهد که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را به جهانیان معرفی نمایند. در این تالار زیاد از 30 نفر ورزشگران به تمرین جلب گردیده در دو بست هفته 3 مرتبه مشق می‌کنند. سال روان 7 نفر ورزشگران از نمود بادمینتون در مسابقه سطح جمهوری شرکت ورزیده از خود مهارت بلند نشان داده سزاوار جای‌های شایسته گردیدند. ورزشگران این رشته نیت دارند تا مهارت و ملکه کسبی را باز هم تقویت بخشیده در آینده نیز در مسابقه‌های جمهوری و سطح جهانی نیز شرکت کرده پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را در میان دیگر کشورها برافرازند. дар ноҳияи ҷаҳюни вилояти хатлон майдони варзишӣ барои бозии баскетбол ва волейбол мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин майдон ҷузъе аз маҷмӯаи варзишиест ки дар боғи марказии фароғатии фарҳангии ноҳия аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ қудратулло собиров бо сарфи зиёда аз 240 000 сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар он барои машқу тамрини дастаи якачини духтарони волейболбози ноҳияи ҷайҳун шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. барои бунёди маҷмӯаи варзишӣ ва бо асбоби варзишӣ муҷаҳҳазонидани он наздик ба 5 миллион сомонӣ масраф шудааст. мусобиқа аз намуди гӯштани тарзи озод варзишгарони шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои вилояти соғдро бо ҳам овард. дар ин мусобиқаи варзишӣ 400 нафар варзишгар бо омодагии ҷиддӣ иштирок намуданд. мусобиқаи мазкур ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бахшида шуд. ҳамкорони мо бо иттилои бештар. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа, ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва дарёфти беҳтарин варзишгарони наврас дар ноҳияи бобоҷон ғафуров мусобиқаи кушоди муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 1 ин ноҳия оид ба гӯштани тарзи озод баргузор шуд. дар ин чорабинии варзишӣ наздик 400 нафар варзишгарони аз 12 то 17 сола аз шаҳру ноҳияҳои бобоҷон ғафуров, исфара, панҷакент, конибодом, хуҷанд ва душанбе иштирок намуда байни ҳам зур озмоӣ карданд. дар ин мусобиқа аз тамоми ноҳияи бобоҷон ғафуров, исфара, шаҳри душанбе, шаҳри хуҷанд иштирок доранд. барои чеҳраҳои беҳтарини гӯшти тарзи озодро ҳимоя мекунем ки онҳо дар мусобиқаҳои вилоятӣ ва ҷумҳурӣ иштирок мекунанд. мо минбар кӯшиш мекунем ки дар ноҳия дигар намудҳои варзишро гузаронем ва бачаҳоро ба ин варзиш ҷалб кунем ки онҳо бекор нагарданд ва дар варзиш машқ кунанд. рақобатҳо байни гӯштингирон дар вазнҳои аз 20 то 65 килограмм ҷараён гирифтанд ва иштирокчиёни мусобиқа барои дарёфти мақомҳои ифтихорӣ байни ҳам зур озмоӣ карданд. одилхон ғозиев, сокини варзишдӯсти ноҳияи бобоҷон ғафуров ки 6 сол инҷониб дар намуди гӯштани тарзи озод машқ мекунад, иброз медорад ки варзиш барои ҷавонону наврасон аҳамияти зиёд дорад, зеро онҳо бо машғул шудан ба варзиш ҳам аз корҳои беҳуда барканор мешаванд ва ҳам ҷисми хешро обутоб дода барои расидан ба ҳадафҳои хеш талош мекунанд. من در گشتن طرز آزاد 6 سال مشق میکنم و میخواهم جای یکم را گرفته چمپیونی المپیک شوم. مربی من دستمت شریف جان میباشم. من این نمودی ورزش را خیلی دوست میدارم و امروز در این مسابقه کوشش میکنم که جای اول را گیرم. این ورزش به سلامتی ما خیلی فایده دارد و ما باید به ورزش مشق کنیم. در آینده من میخواهم در مسابقه بیرون از شهر اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بردارم.
غالبان جایزه‌داران مسابقه معین گردیده با تحفه‌های خاطروی مکتب ورزشی رقم 1 ناحیه باباجان غفوروف قدردانی کرده شدند. تشریف ورزشگران سرشمار به این تالار ورزشی بازگوی آن بود که این نمود ورزش در ولایت سوخت محبوبیت زیاد دارد. дар ноҳияи варзоб наврасону ҷавонон ба тамрину омӯзиши намудҳои гӯштин машғул мебошанд. аксари онҳо ҷудо ва гӯштини суннатии гӯштингириро меписанданд. толори варзиши спитамин ҳамарӯза дар ихтиёри ин варзишгарон мебошад. ҳамкорони мо аз рафти тамрин дар ин машқгоҳ сюжа омӯда намуданд. дар толори варзишии спитамини ноҳияи варзоб маҳфилҳои гӯштин, ҷудо ва гӯштини суннатии гӯштингирӣ амал мекунад. ҳамарӯза машғулиятҳои дастпарварони толори мазкур бо замзамаи суруди миллӣ шурӯъ мегардад. баъдан дастпарварони толор машқро аз давидан оғоз менамоянд. дар ин сурат бадан гарм шуда ҷисм тавоно ва қабул намудани дигар навъҳои усулҳои гӯштинро пайдо месозад. дар толор ба наврасон нозикҳои гӯштинро устодони варзиш акбаршо одинаев ва ҷамшед қурбонов меомӯзонанд. акбаршо одинаев ки ба қоидаҳои гӯштин ҳанӯз дар замони шӯравӣ ошноӣ пайдо кардааст, хеле хуб медонад ки гӯштини ҷудо дар даврони имрӯза то кадом ҳад дар ҷаҳон мақому манзалат гирифтааст. вобаста ба ин мутахассисони соҳа ба низомномаи гӯштин тағйиру иловаҳоро ворид карданд ки он албатта пас аз бозиҳои бо нуфузи олимпӣ ба вуқӯъ пайваст. аз зеро ҳар як мураббиро зарур аст то дар баробари омӯзиши нозикиҳо ба варзишгарон бояд худ низ биомӯзад. орзу дорам ки дар оянда машқу тамринҳои худро зиёд намуда берун аз кишвар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. қобили тазаккур аст ки гӯштини ҷудо дар шароити кунунӣ дар ҷумҳурия мо шакли оммавиро касб мекунад. албатта сухан дар мавзӯи таваҷҷӯҳ бештар доштани наврасону ҷавонон меравад ки омӯзонидани нозикиҳои он дар тамоми минтақаҳои мухталифи кишварамон роҳандозӣ карда шуд. гӯштини ҷудо ки намуди олимпӣ аст, барои варзишгар на фақат донистани сабку усулҳои хоси он кифоят мекунад, балки омӯхтани дигар хусусиятҳоро низ тақозо дорад, чунки инавӣ гӯштин дар баробари пешравиаш ба худ қоидаи навро гирифт. аз ин рӯ омӯхтани он на фақат барои варзишгар, балки ба доварон низ шарт аст, чунки надонистани қавоиди пурраи гӯштин метавонад ба нофаҳмиҳо орад. ба гӯштини ҷудо ва ҳам гӯштини суннатии гӯштингирӣ духтарон ҳам таваҷҷӯҳ доранд. حدود 1 سال می شود که در تالار ورزشی سپیتامین مشق میکنم. من در بسیار جایها گوشتین گرفتم. مثلا در جای میر سری علی حمدانی گوشتین گرفته که رقیبای من دختران بودند. در آنجا من با 10 دختر رقیب من بودند که اونها را من همه اش را مغلوب کردم و سزاوار جایی نمایان گشتم. اول من در آنجا رفته با یک دختر رقیبم از همان جا بود که با آن گوشتین گرفته با پرتافتی حلال آن را مغلوب کردم. بعد از دوی منگیش با 2 بزری آن را مغلوب کردم. با سومش هم با اصول سر کتف آن را مغلوب کردم. بعد با 4مش باشد با حلال، با 5مش هم حلال. باقی مانده رقیبانم را با آسانی مغلوب کردم و جای اول را گرفتم. дар толор ба ҷуз гузарондани машқҳои маъмулии гӯштин инчунин шароит ба обу тоб додани бадан низ муҳайё карда шудааст. зеро дар баробари омӯхтани қоидаҳои гӯштин инчунин ба машқҳои ҷисмонӣ низ бояд кор кард. аз ҷониби толори варзишии спитамин барои такмил ва сайқал додани дараҷаи варзишгарии наврасону ҷавонон мусобиқаҳо мунтазам ташкил карда мешавад. ин тадбир ба ҳолати ҷисмонӣ ва фаҳмиши баланди майдондории эшон мусоидат карда ба мураббӣ низ имкон фароҳам меорад то дар интихоби беҳтаринҳо ҷиҳати ширкат дар сабқат иштибоҳ нанамояд. яке аз гӯштингири муваффақи толор меҳроби акбаршо мебошад. سال 2019 در ناحیه مسجد یک مسابقه گذشت که در آنجا از ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان عزیزم بودند و من در این مسابقه با این حریفانم دست بالا گشتم که از دور فینالی از حریف تاجیکم مغلوب شدم. мураббиёни толори спитамин низ мақсад доранд то шогирдонро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ бештар сафарбар намоянд, чунки дар ҳолати бештар ширкат намудан дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ малакаву маҳорати варзишгар такмил ёфта сатҳи таҷрибааш баландтар мегардад. умед аст ки ин орзуу ормонҳои накӯи мураббиён ва ҳам дастпарварони толори варзиши спитамин амалӣ хоҳад гашт.
федератсияи байналмилалии таърих ва омури футбол дастаи рамзии беҳтарин футболбозони осиёро дар 10 соли охир тартиб додааст. барои тартиб додани ин феҳрист даврае аз соли 2011 то 2020 ба назар гирифта шудааст. вазифаи дарвозабон ба зиммаи Мэтью Дэвид Раяни 28 сола аз бошгоҳи футболи Брайтон ва Холл Албиони Англия ва мунтахаби Австралия вогузор шудааст. инчунин ба ҳайати дастаи рамзии мунтахаби беҳтарин футболбозони осиё дар 10 солаи ахир чунин бозингарони машҳур ба мисли Ву Лей аз Чин, Кейсуке Honda аз Ҷопон ва Сон Ҳин Мин аз Кореяи Ҷанубӣ шомиланд. ба ин рӯйхат намояндагон аз кишварҳои Осиёи марказӣ дохил нестанд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешниҳоди шумо гардонидаем. хайр, шоду пирӯз бошед.